Kigali Convention Center, inyubako y'igitangaza iherereye ku Kimihurura mu mujyi wa Kigali, ni imwe mu nyubako zibereye ijisho kuri uyu mugabane wa Afurika. Iyi nyubako yuzuye yitwaye agera kuri miliyoni 300 z'amadolari, ni ukuvuga asaga miliyari 297 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni imwe mu nyubako zihenze cyane ku mugabane wa Afurika. Muri iyi video tugiye kugaruka kuri byinshi bitangaje utigeze umenya ku nyubako ya Kigali Convention Center. Ariko mbere yuko dukomeza, kora subscribe kugira ngo ujye ubona n'izindi video nziza nk'izi byoroshye. Igishushanyo mbonera cy'inyubako ya Kigali Convention Center cyashushanyijwe n'umwubatsi w'Umudage Roland Dieterle mu 2004, ubwo yari ahagarariye abandi bubatsi mu kigo cy'ubwubatsi cya Siemens cyo mu Budage kiri mu bikomeye ku mugabane w'i Burayi. Yitabiriye inama i Dubai, ari naho yaje guhura na bamwe mu bahagarariye u Rwanda, bamwereka ko bafitiye amatsiko ibikorwa bye by'ubwubatsi. Nyuma y'inama ntihaciyemo igihe kinini kuko ambasade y'u Rwanda mu Budage yaje kumuha itike y'indege imugeza mu Rwanda. Aha byari ukugira ngo habashe gutembera u Rwanda, bityo azakora igishushanyo mbonera cy'inyubako agendeye ku mateka y'igihugu. Aha kandi yari afite n'indi mishinga yo kubaka hoteli ebyiri ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu. Muri uru rugendo yagiriye mu Rwanda kandi yagize amahirwe yo guhura n'umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame. Nyuma yo gusura ingoro y'umwami iherereye i Nyanza mu Rukari, nibwo yagize igitekerezo cyo gushushanya inzu ikoze mu buryo bwa muviringo nk'uko iyi ngoro y'umwami yubatse. Akaba ari nayo mpamvu Kigali Convention Center yubatse gutya. Umushinga wo gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera cya Kigali Convention Center cyashushanyijwe na Roland Dieterle, wahawe ikigo cy'ubwubatsi cyo mu Bushinwa cyitwa Beijing Construction Engineering Group BCEG mu 2009. Aha ibikorwa byo gutangira kubaka byaje kwimurwa bishyirwa mu 2011, gusa nyuma nanone bigenda byimurwa inshuro nyinshi. Ibi byaje gutuma uyu mushinga wo kubaka wamburwa iyi kompanyi y'Abashinwa, maze uhabwa ikindi kigo cy'ubwubatsi cyo muri Turukiya kizwi nka Suma. Mu muhango wo gutaha iyi nyubako ya Kigali Convention Center ku itariki ya 8 Kamena 2016, nyakubahwa Perezida Paul Kagame yavuze ko nubwo bagiye batsindwa kenshi, umwuka w'Abanyarwanda wo guhatana uri mu cyatumye batsinda. Aha yagize ati: twagerageje kubaka iyi nyubako imyaka myinshi ishize, twaratsinzwe bitari rimwe, bitari kabiri, ndetse n'ubwa gatatu, ariko ubwa kane turagerageza turatsinda. Imitekerereze y'Abanyarwanda isobanuye ko twatsinzwe kenshi, ariko twatsinze inshuro nyinshi kurusha izo twatsinzwe. But on the fourth trial we succeeded. Rwandan spirit is in a sense that we have not failed once. We have failed many times, but we have succeeded many more times than we have failed. Iyi nyubako iherereye mu mutima wa Kigali yorohereza abasura u Rwanda kuko uvuye ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali bigusaba kugenda ibirometero 5 gusa. Washaka no kuyijyaho uturutse mu mujyi rwagati ugakora urundi rugendo rungana nk'uru. Iri hafi kandi ya za ambasade nyinshi, ibigo by'abikorera n'ibiro by'inzego zitandukanye za leta. Nubwo nta myaka myinshi imaze yubatswe, Radisson Blu Hotel and Convention Center imaze kugira ibigwi byinshi kuko kuva muri Nyakanga 2016 kugeza ubu imaze kwakira inama n'ibindi bikorwa birenga 853 byitabiriwe n'abantu barenga 320. Ikaba kandi yitegura kwakira inama ikomeye ya CHOGM ihuriza hamwe abakuru b'ibihugu bihuriye mu muryango wa Commonwealth. Zimwe mu nama zikomeye yakiriye harimo inama isanzwe ya 27 y'abakuru b'ibihugu by'umuryango w'ubumwe bwa Afurika yakiriye muri Nyakanga 2016, inama mpuzamahanga ku bidukikije Amendment to Montreal Protocol mu kwakira 2016. Harimo kandi inama idasanzwe ya 10 y'abakuru b'ibihugu by'umuryango w'ubumwe bwa Afurika yasinyiwemo amasezerano ashyiraho isoko rusange muri Afurika, Continental Free Trade Area, muri Werurwe 2018. Kigali Convention Center kandi imaze kwegukana ibihembo 18 biri ku rwego mpuzamahanga, harimo 9 bitangwa n'ikigo mpuzamahanga cy'ubukerarugendo World Travel Awards yegukanye mu 2017, 2018 ndetse na 2019. Harimo kandi ibihembo 4 bitangwa n'ikigo mpuzamahanga gitanga ibihembo ku mahoteli cyitwa Haute Grandeur Global Hotel Awards. Radisson Blu Hotel and Convention Center kandi yanegukanye ibihembo 2 birimo icya hoteli zifite igishushanyo cyiza n'izikomeje gutera imbere muri Afurika, Africa Property Investment Award 2018. Yahawe kandi igihembo cya hoteli nziza yahize izindi mu gutanga serivisi nziza mu Rwanda, kizwi nka Luxury Business Hotel Award, ndetse n'ibindi bihembo 2 byo ku rwego rwa EASA.
Radisson Blu Hotel and Convention Center kandi ifitanye amasezerano na Vatel Hotel and Tourism Business School, aho ifasha abanyeshuri kwimenyereza umwuga ndetse ikabiteganya no kuyagirana na kaminuza zo mu Rwanda nka Kira n'izindi. Abakozi bayo 97% ni Abanyarwanda, mu gihe 30% ari abanyamahanga. Iyi nyubako kandi ni kimwe mu bikorwa remezo byagize uruhare runini mu gutuma u Rwanda guhera muri Nyakanga 2018 kugeza muri Gashyantare 2019 rwinjiza miliyoni 52 z'amadolari, asaga miliyari 48 z'amafaranga y'u Rwanda avuye mu gutegura no kwakira inama mpuzamahanga. Iyi nyubako ya Kigali Convention Center kandi yatumye ishyirahamwe mpuzamahanga rishinzwe ibyo gutegura inama zikomeye ICCA rishyira u Rwanda n'umujyi wa Kigali by'umwihariko ku mwanya wa kabiri nk'ahantu habereye kwakira inama zikomeye muri Afurika. Radisson Blu Hotel y'inyenyeri 5 ifatanye na Kigali Convention Center ifite ibyumba 191, birimo 201 bisanzwe, 5 biri ku rwego rwo kwakira umukuru w'igihugu na kimwe kiri ku rwego rwo kwakira umwami, n'ibindi 68 byiyubashye byo kwakira abandi bayobozi bakomeye. Hari n'ibindi byihariye 5 biteye mu buryo bwisanzuye bifite n'uruganiriro. Iyi hoteli kandi ifite igikoni kigezweho cyabasha gutekera abantu 4,000, ikagira pisine imwe, resitora ihebuje n'urunywero rugezweho ndetse n'ibibuga bya tennis. Umuntu ushaka gucumbika muri iyi hoteli byamusaba kwijora amadolari 250 arenga 248 by'amafaranga y'u Rwanda ku cyumba giciriritse, amadolari 700 asaga 694 by'amafaranga y'u Rwanda mu cyumba kiyubashye, n'ibihumbi 3,900 by'amadolari arenga miliyoni 3,800 mu cyumba kigenewe abayobozi bakomeye nk'umukuru w'igihugu. Kigali Convention Center kandi ifite ibyumba by'inama 18, birimo n'icyumba kinini cyakira abantu 2,600, ariko hashobora kuberamo n'ibindi bikorwa nk'ibitaramo n'ubukwe. Ibindi byumba bikaba byubatswe hifashishijwe ikoranabuhanga rituma bishobora guhuzwa bikakira abantu 2,000 icyarimwe. Bisobanuye ko ibyumba byose by'inama bigize iyi nyubako bishobora kwakira abantu basaga 5,000. Ikindi gitangaje nuko iyi nyubako ifite umwihariko wo kwaka mu gihe cya nijoro, aho akenshi ikunze kwatswa mu matara agize ibendera ry'igihugu, ariko kandi ikaba ishobora kwatswa mu yandi mabara atandukanye. Uyu mwihariko ikaba iwusangiye na zimwe mu nyubako zikomeye ku isi, harimo na Burj Khalifa, ari nayo nyubako ndende ku isi iherereye Dubai. Ese ni iki kigutunguye utari uzi kuri iyi nyubako ya Kigali Convention Center? Reka turebe icyo utekereza hasi muri comment section. Niba wakunze iyi video kandi ushobora gukanda subscribe kugira ngo ujye ubona n'izindi video nziza nk'izi byoroshye. Ushobora kandi gutanga igitekerezo cy'ibyo wifuza ko twaganiraho muri video itaha. Amahoro.